Ni inkuru igezweho none iri kuvugwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndabanje ndaguhaye karibu cyane, ndaguhaye mwiriwe aho uherereye ndetse naho utuye, kwifurije guhaha ukaronka, kwifurije amahoro n'amahirwe, umugisha w'Imana ubane nawe. Niba utameze neza ndakwifuriza kwihangana, ndetse niba umeze neza ndakwifuriza gushima ndetse ukaba wafasha abatameze neza. Niyo si tubayemo, ubuzima buba bumeze neza ejo bigahinduka. Niba uri mu bice biherereyemo amahoro, ndagusaba gushima Imana ariko ukerekeza isengesho mu bari mu mihana ibabaye ndetse no mu bindi bice bitandukanye by'isi. Ndaguhaye karibu cyane muri aya makuru yacu agezweho ari kuvuga umutekano, politiki ndetse na diplomasi. Niba uri ku butaka bw'u Burundi ndagukunda cyane, niba uri ku butaka bwa Kongo uri ingenzi, niba uri ku butaka bw'u Rwanda nanone uri ingenzi cyane kuri twebwe, Uganda n'ibindi bihugu bitandukanye byo mu karere. Kandi niba uri Rwotamasimbi ndavuga hakurya i Burayi, utari muri Afurika ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye muri Europe, uri ingenzi cyane. Ndetse ndagusaba kuba wankandira like maze ukanankandira subscribe kugira ngo tujyane muri aya makuru. N'amakuru agezweho yemeza neza ko abahibu ini special force ikomeye cyane ibarizwa mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC iri gufatikanya na FDNB igisirikare cy'u Burundi, abo bita abadede. Kuri ubu ngubu mu mujyi wa Uvira bisa nkaho byabacanze ndetse byabahindukiranye ku buryo bukomeye cyane. Ni mu gihe izi ngabo zakomeje kugenda zigaba ibitero ndetse zinategura ibindi mu kibaya cya Rusizi, aho 23 ikontorora kugeza ubu. Ibitero bitandukanye byaturutse mu bice nka Mikenke nk'uko amakuru abivuga, ariko ambushi ikomeye cyane karabutaka mu ishyamba rya Mikenke 23 yongeye kubikora ndetse ibaha isomo rikomeye cyane, ibyatumye intwaro zimwe na zimwe, amasasu menshi cyane n'ibindi bikoresho bya gisirikare bigaragara mu nzira aho abarokotse iyi ambushi bagiye baca birukanka. Ishyamba rinini cyane ryerekeza mu bice bya Puezero nk'uko amakuru abigaragaza, ariko kandi hakaba harimo intera itari ngufiya kugira ngo ugere mu bice bya Puezero, aho 23 n'amadubu bakontorora kugeza ubu hafi n'umunara wa Puezero. Ibintu bisa nkaho byamaze kugenda bigaragaza neza ko 23 ibi yabiteguye ndetse yamaze no kubagota, icyatumye abayamahibu cyangwa se ababahibu ndetse n'abandi basirikare batandukanye b'igisoda cy'u Burundi baza kuburira muri iri shyamba ndetse benshi bakahasiga ubuzima. Amakuru dukura ku mirongo y'imbere ku rugamba arasobanura byinshi cyane ku bijyanye na operasiyo zagiye zikorwa n'iki gisoda cy'u Burundi kigerageza kuba cyakavaringa ababahibu, ariko biza kurangira batawe muri ambushi ikomeye cyane. 16 biri tsinda rikomeye cyane rya special force ry'abahibu ribarizwamo na benshi muri FDLR. Kuri ubu inkuru zemeza neza ko bamaze kugandagurwa baguye muri iyi ambushi ya 23 yabategeye muri izi nzira zituruka Mikenke zerekeza Puezero mu ishyamba rigari hano muri ibice, ahagiye hagaragara ibikoresho 23 yabashije kwambura aba basirikare b'igisirikare cy'u Burundi, nabo baje gutungurwa ku buryo bukomeye cyane ubwo bari baje gutanga ramforo kuri izi ngabo. Amakuru aragaragaza neza ko urugamba rwahindutsemo 23 yari y'amavubi. Igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi bisa nkaho bari gutungurwa n'umuvuduko n'imbaraga zidasanzwe ndetse n'uburyo bushya bw'imirwanire 23 iri kwifashisha muri ubu buryo. N'amakuru asobanura neza ko igisirikare cya 23 kiri gusa n'igikoresha intwaro mu buryo budasanzwe. Ni inkuru zemeza neza ko ku misozi ya Kabunambo, aha ndavuga Kabunambo ya mbere, aho 23 yamaje gutera imbunda zo mu bwoko bwa BM24 Combat. Ubu ngubu biravugwa neza ko 23 yatangiye gusheringa mu bice bitandukanye birimo Kabunambo ya mbere, hari guturuka ibitero bitandukanye by'igisirikare cya leta ya Kongo, aho bivugwa neza ko 23 ikigamije ari ukuburizamo ndetse no guhagarika iyi migambi y'igisirikare cya leta ya Kongo igamije kuza kwikura muri ibice by'umwihariko muri iki kibaya cya Rusizi. Ni inkuru zemeza neza ko abasirikare b'u Burundi bamaze gushwiragira, bamaze gutakara muri iri shyamba rya Mikenke ndetse ishyamba rigari cyane. Bivugwa neza ko kongera kwihuza ndetse no kwiregurupa bishobora kuza kubagura, abenshi bari kugenda bagwa mu maboko ndetse no mu mitego ya 23. Icyatumye hakurya i Bujumbura hongera gucicikana amatelefone yemeza neza ko hashobora kuba habaye ikintu kidasanzwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibi biri kuba mu gihe imipango yose yari gupangwa n'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi ari imipango yo gusa n'abarimbura Minembwe ndetse n'ibice 23 iherereyemo by'umwihariko mu kibaya cya Ruzizi aha muri Plene, ariko square 25 y'iki gisirikare cyabo ku munsi w'ejo ndetse n'uwabanje bakaba bararashe hasi ndetse aho bari bagerageje kurimbura abaturage Imana ikarinda akaboko. Uko byagaragaye rero aha bisa nkaho Imana yakinze akaboko ingabo za leta ya Kongo zageragezaga kuba zarimbura Minembwe. Ese ni ukubera iki Minembwe iri kugerageza kurimburwa n'izi ngabo za leta ya Kongo mu gihe barasa mu baturage ndetse bigasa naho bashaka ko abaturage
abaturage bongera gutorongera bagahungira mu bice bitandukanye. Benshi barasobanura neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse nabo bafatikanya bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda bagerageza gushinga defense zikomeye cyane muri bice bya Minembwe ndetse no mu bice by'Umurenge kugira ngo ariho bashyira base militaire kugira ngo bajye bahifashisha umunsi ku munsi. Bisa nkaho rero byakomeje kubatanga kuko mu 23 n'amadubu MRDP abatwirwanaho abanyamurenge bakomeza kugenda bakora ibikorwa bitandukanye byo kwirwanaho kugira ngo batazakomeza gutega amajosi nk'uko babirazwe na General Rukunda Makanika Michel, uyu intwari yabo wababwiye neza ko batazongera kwemera gutega amajosi. Ibi rero biri kubaha courage ndetse na 23 ikabatera imbaraga bagakomeza kwa advancing ibikomeje kugora igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko bikomeje kugenda abigaragara. Ariko kandi ntabwo nabura kukubwira operation umuvuduko udasanzwe 23 iri kugaragaza ndetse iri kugerageza kwinjira muri uwo mujyi wa Uvira ndetse ikabikora ku muvuduko udasanzwe. Benshi barasobanura neza ko 23 isa n'idafite gahunda yo gufata umujyi wa Uvira none hakuru ubu ngubu, ariko ibitero bihangayikisha ndetse binashegesha bikomeje kugenda bibuza umutekano abarinze uyu mujyi ndetse barimo ingabo za leta ya Kongo n'abarundi na wazalendo bakomeje no kugenda bajujubwa abaturage. Bisa naho byo bidahwema ni ibitero shuma bigamije guteza instabilation cyangwa se guteza akaduruvayo muri izi ngabo z'u Burundi ndetse aho zigenda zinakorwamo akazi gake gutakaza kw'ingabo ndetse no kugomeza kugenda bapfusha abasirikare benshi cyane. Biri kugenda bigaragara cyane muri izi ngabo z'abarundi ibiri gutuma 23 ifatwa nkaho ariyo iri favore muri imirwano ikomeje kugenda ya advancing ndetse ikubita itabariye. Ku murongo wa telefone biravugwa neza ko abasirikare b'u Burundi bakomeje gutabaza basaba ramporo hakurya iwabo i Burundi, gusa 23 ibi ntacyo bibwiye kuko bisa nkaho abarundi nyuma yuko batakaje intwaro nyinshi cyane zahiriye muri base aho bagombaga kuba babika izi ntwaro muri stock mu biko ari Bujumbura, bisa nkaho nta bindi bikoresho bagifite byo kohereza kuri ubutaka bwa Kongo biri kugora abasoda bari ku mirongo y'imbere ku rugamba basa n'abamaze kurambirwa kugeza ubu. Bari bateguye igitero gikomeye cyane ariko ntabwo cyari igitero cy'abasaza no kuvuga ngo bari abasirikare nyine b'ingabo z'u Burundi nk'uko ibitero bisanzwe bikora bari gufatikanya n'igisirikare cya leta ya Kongo, ariko ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi hagaragayemo aba basaza bakuru nk'uko amakuru avuga neza ko bamaze no gufatirwa kuri uru rugamba. Inkuru ziravuga neza ko 23 mu gihe yaba ibashije kubereka nk'itangazamakuru abantu benshi cyane bashobora kuza kuzenga amarira mu maso kuza kubona umutwaro uremereye cyane perezida w'igihugu cy'u Burundi ari kugenda akorera izi ngabo ze. Amakuru aragaragaza neza ko kandi iki gisoda cy'u Burundi gikomeje kugenda gikubitirwa mu bice bitandukanye. Ubu rero aba basirikare bafashwe biravugwa neza ko ari abasirikare benshi cyane bashobora kuba bagera mu mubare munini nk'uko byatangajwe, ariko icyatunguye benshi nuko yiganjemo abafite imyaka yisumbuye hejuru batakabaye bakigaragara muri iki gisirikare. Igisirikare cya Kongo nicyo cyagiye gikunda kugaragaramo abasaza, ariko benshi bakavuga neza ko uretse ubuzima twavuga nkaho ari ubuzima bubi ndetse n'imyaka iba atari myinshi cyane, ariko bitewe kuba no kunywa urumogi ibiyobyabwenge biremereye cyane, ariyo mpamvu abasirikare ba Kongo abenshi baba bagaragara nkaho bashaje, nkaho badafite imbaraga, nkaho batari sereye cyane. None u Burundi busa nabwo n'ubwamaze gufata abasaza bagiye bagira inama igisirikare cy'u Burundi ndetse bagiye bagerageza kurwanira igisoda cy'u Burundi FDNB bajyanwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bisa nkaho abasirikare batangiye kuba bake, batangiye kubura, batangiye kugabanuka ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi kugira ngo bakomeze kuronka izi zahabu ndetse n'aya madolari nyine. Niyo mpamvu bisa nkaho perezida w'igihugu cy'u Burundi yongeye gufata abasirikare barimo abakuze cyane akaza kubohereza. Bivugwa neza ko biganjemo n'abari barasezerewe muri iki gisirikare kujyanwa hano. Rero nta mahitamo bari bafite, ari nayo mpamvu byabagoye cyane ndetse biza kurangira bacakiwe n'intare za Sarambwe. Harakurikiraho ikima 23 mu gitero gikomeye cyane, dore ko ari nayo yari yatewe ndetse ibirindiro byayo bagira ngo baze kubibombarira ku buryo bukomeye cyane. Byaje kurangiriza intare za Sarambwe zihagaje mu birindiro ndetse ziza kubereka neza ko zitavugirwamo. Kurasana gukomeye cyane hagati y'izi ngabo za 23 ndetse n'izi ngabo z'abarundi, ariko utumva ngo bari abasaza wumve ngo bari bonyine, bari kumwe n'ingabo za leta ya Kongo n'izindi ngabo z'abarundi zisanzwe kuri ubutaka. Barasanye karava ndetse biza kurangira nyine AFC 23 ari bashije gutsinda izi
izi ngabo nk'uko ibimenyetso byagiye bibigaragaza. Inkuru rero tugira iravuga neza ko kugeza kuri ubu ngubu M23 yatakarije umusirikare umwe wenyine muri iyi mirwano, mu gihe abarundi bahatakarije abasirikare batabarika. Inkuru kandi zikavuga neza ko iki gisirikare cya M23 cyabashije kugera ku ntego yo gufata aba basirikare biganjemo abakuru, kuko basaga n'abari bananiwe nyuma y'uko M23 yabahindukiranye itangira kubasheringaho, biza kuba ngombwa ko bakora wizidoro bakirukanka amasigamana ndetse n'intwaro ku rutugu. Aba biganjemo abakuru ntabwo babashije gufashwa n'aba bakiri bato ngo baze gukurwa ku kibuga cyangwa se baze gukurwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Byarangiye bamanitse amaboko bacakirwa na M23. Kubona aba basaza bazenga amarira mu maso basa naho bazanywe mu bintu batazi, mu bintu batiteguye ndetse badafitiye ubushobozi, byateye benshi cyane ikiniga bongera kuvuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi aba basaza nyamara bizarangira bamuvumye, kuko bisa nkaho yongeye gukora honte cyangwa se skandali, ibara rikomeye cyane nk'uko byagiye bigaragazwa. Ibice bitandukanye byose bisa nkaho byamaze kugenda bihaguruka, yaba bari ku butaka bw'u Burundi nk'uko bitangazwa babuze bamwe mu miryango yabo, babwirwa neza ko hari ibyo bagiyemo by'akazi, dore ko aba basirikare kandi ubwo ni ukuvuga ngo ni benshi n'abahoze ari abasirikare bajyanwe muri iyi mirwano mu buryo budafututse, kuko bisa nkaho iki gisirikare cy'u Burundi cyabajyanye badasezeye n'imiryango yabo. Bivuze neza ko n'uwagwa kuri ubu butaka baza kubwira umuryango we ko bamubuze, nk'uko basanzwe babivuga, babwira abafite imiryango ikomeje gutikirira kuri ubu butaka bwa Kongo ko ubwo ngubwo uko ibintu bimeze abasirikare bagwa ku rugamba babeshyerwa ko baturutse, ndetse bikaza kugenda bigera mu miryango yabo, nyamara hamaze kumenyekana amakuru y'uko aba basirikare baba baramaze no kwicwa, ibintu benshi cyane bavuga neza ko biteye agahinda. N'inkuru zikomeje kugenda zivugwa, abasirikare b'u Burundi kuri ubu ngubu basa n'abamaze kwifata amapfubyi, basa naho batagishoboye kwihangana ababibona bakiri ku butaka bwa Kongo, ndetse basa naho bacitse intege. Abakiri ku butaka bw'u Burundi nabo baba bafite igitutu n'ubwoba, bivugwa neza ko abafite ubwoba bwo kuzanwa muri iyi mirwano, ahaturutse no guterana amagambo no kutumvikana hagati y'abakomeye muri iki gisirikare. Perezida w'igihugu cy'u Burundi akomeje kudashimwa n'abo bayoborana inzego za gisirikare, nyamara niyo mpamvu benshi bakomeje kugenda bavuga neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye bizarangira atembagajwe ku butegetsi, nk'uko nawe ajya bivuga ko hari abo bayoborana batamwumva, kuko akomeje gukora amakosa nkana, ndetse bikagaragaza neza ko abasirikare b'u Burundi basa naho bajyanywe muri iyi ntambara ku gahato, ku mbaraga, kuko nta mahitamo, oda ni oda. 23 cyamaze gufata umwanzuro ukomeye cyane, n'umwanzuro wo kugaruka aho bahuze mu birindiro byabo kugira ngo bongere kubungabunga ibice bari baravuyemo nyuma y'igitutu gikomeye, ndetse no gusabwa kubahiriza amasezerano ya Washington nk'uko byari byagiye bisabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha kandi bivugwa neza ko uruhande rwa Kisekedi cyangwa se Leta ya Kinshasa rutigeze rugerageza kubahiriza amasezerano mu buryo ubwo ari bwo bwose, ibyatumye M23 ibona neza ko isa naho bari kwikina agakino, ifata umwanzuro wo kugaruka amazi atararenga inkombe, ndetse byagaragaye ko abaturage bishimiye igaruka rya AFC M23 muri ibi bice bya Plaine de Ruzizi. Amabariyeri akomeye cyane yari yaramaze gushyirwaho n'igisirikare cya Leta ya Kongo ndetse na Wazalendo, asa nkaho yamaze kugenda riturwa, ndetse n'imwe mu mihanda yerekeza mu mujyi wa Uvira yari yashyizweho amabariyeri, imihanda ifunzwe. Abaturage baturuka mu bice bya kontoroganaga na M23 n'abaturutse mu bice bya Minembwe batemerewe kwinjira mu mujyi, ndetse aho basaga n'abashyizwe mu kato gakomeye cyane, ibyatumye n'inzara ikomeza kuvuza ubuha muri ibi bice. Ubu byose byamaze gukurwaho n'izi ntare za Sarambwe zagarutse mu tuntu twazo. Abaturage barakoma amashyi ndetse barishimye cyane, ariko Wazalendo ziriruka amasigamana, abo zinyuzeho zirasa zihutaza, ibintu bisa nkaho byabaye bibi cyane, ariko bisa nkaho abaturage bamaze no kwakira ko intare za Sarambwe zongera gusubira mu birindiro byazo. Bamaze no kugaragaza hahungiraga izo Wazalendo zirukankaga zihunga amasasu menshi cyane. No 23 mu bimodoka by'intambara, abaturage bayikomera amashyi, yongeye kugaragara imanuka igaruka muri ibi bice. Ibyo benshi bemeza neza ko ari intambwe ikomeye cyane yongeye guterwa n'igisirikare cya Alliance Fleuve Congo ku itegeko rikomeye cyane rya General Sultan Makenga, wongeye kwerekana neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo yasabye babikoze
ariko igisirikare cya leta ya Kongo kikavunira ibiti mu matwi ku bijyanye no kuba bagira icyo bakora kugira ngo hubahirizwe nyine aya masezerano. Ibi byose byatumye intare za Sarambwe zitangira kugaruka mu bice byazo. Nanone inkuru zigezweho zikomeje kugenda zisirikira ni imyitozo ndetse abasirikare bashobora kuza gukora pass out mu gihe gitoya b'igisirikare cya Twirwaneho. Ibi byose birashyira akaga mu gisirikare cya leta ya Kongo, bisa nkaho kidafite backup y'abasirikare abari bo bose uretse kwishingikiriza ku bihugu by'amahanga. Ubu tuvugana Twirwaneho yagaragaye isa naho iri mu myitozo ya nyuma hafi kuba bashyirwa mu gisirikare cya Twirwaneho. Imyitozo yakorerwaga Minembwe bivugwa neza ko hari n'abasirikare bama 23 bagiye bakorana n'aba basirikare kugira ngo babahe amakosi ya gisirikare ndetse n'amafunzo akomeye cyane. Itsinda rikomeye ry'abasirikare ba Twirwaneho rero isa n'isa rishobora kuza kugaragara ryakoze pass out basoje amasomo ya gisirikare bakagaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibi biraza kugenda bigerwaho ndetse turaza kugenda tumenya update. Aba basirikare rero bamaze kurya karungu na morale nyinshi cyane, bavuga neza ko ibyo basize babwiwe n'intwari yabo yishwe n'igisirikare cya leta ya Kongo ku kagambane ka General Masunzu Pacifique wagambaniye umunyamurenge mugenzi wabo bahoranye mu gisirikare cya leta ya Kongo, bikarangira arashwe na drone. Kugeza kuri ubu rero bisa nkaho igisirikare cya leta ya Kongo mu by'ukuri cyamaze kugenda gishya ubwoba. Wazarendo bahiye ubwoba nyuma y'imyitozo ikomeye cyane, bivugwa neza ko izi ngabo za Twirwaneho zirimo zirasoza. Nanone Masisi habereye ibitendo bikomeye cyane, abasirikare ba leta ya Kongo bongeye kurasa mu baturage. Ibyafashwe nk'ibyaha bikomeye cyane by'intambara byatumye imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse n'ishinzwe amahoro ku isi yongera kwihanangiriza Tshisekedi, ndetse biravugwa neza ko Tshisekedi ashobora kwisanga mu nkiko. N'abaturage benshi cyane bongeye gupfa kubera ibi bitero. Perezida w'igihugu cy'u Burundi bakomeje kumutega imitego myinshi cyane, harimo abagenda bamutega imitego y'uko abasirikare bari ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abo bakabaye bavayo, ndetse icyatumye hagaragara kwigumura kw'abasirikare benshi cyane. Bivugwa neza ko bajoyininze umutwe wa Red Tabara ubarizwa mu ishyamba rya Kibira, ndetse bikavugwa neza ko harimo abakomakomeye muri iki gisoda cy'u Burundi bashobora kuba bigizemo uruhare n'akaboko gakomeye cyane kugira ngo abasirikare baze kuba bata inshingano. Ibi byose bikaba biri kugenda bigira ingaruka kuri uyu mukuru w'igihugu ukomeje kujya kuri pressure ikomeye cyane ndetse n'igitutu, ndetse aho abo bayoborana batamworoheye, ariko byakubitaniraho na mama 23 ndetse na Twirwaneho. Izi ngabo z'abanyamurenge zikomeje kugenda zimuhamagara zimwibutsa ko yaza gucyura imirambo y'ingabo ze yohereje ku butaka bwa Kongo Minembwe na Mikenke, ko imisozi yatangiye kunuka bitewe n'imirambo yandagaye kuri aka gasozi. Ibi nabyo bikamushyira ku gitutu gikomeye cyane. Mu by'ukuri perezida w'igihugu cy'u Burundi asa n'uwugarijwe ku buryo bukomeye cyane. Ibimwugarije nta bindi n'abamuri hafi basa naho batari kumwifuza ndetse no kumwiyumvamo, ibyatumye anongera uburinzi ndetse akaza umutekano we bwite ndetse naho akorera. Ubu tuvugana ku ngoro y'umukuru w'igihugu bisa nkaho hamaze kongerwa abasirikare bashya barinda umutekano, ndetse bivugwa neza ko no ku ngoro inshinga amategeko hose hamaze kugaragara abarinzi bashya mu buryo butari busanzwe. Ibi byose bigaragaza neza ko uyu mukuru w'igihugu ari gukora igishoboka cyose ngo yirinde babashaka kumuta mu mitego, ariko kandi ibitero bisa naho biri guturuka hanze nabyo bigenda bimushyirishamo mu bijyanye na politiki na diplomasi, bisa nkaho nabyo biri kumutega iminsi mu bijyanye no kuba yatorerwa kuba umukuru w'igihugu nanone kuri iyi nshuro. Perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fachibeto, uyu akaba ari we nshuti magara uyu mugabo asigaranye. Bisa nkaho nawe ntacyo ari kumufasha kuko nawe bivugwa neza ko atorohewe nyuma y'uko mama 23 ikomeje kugenda igaba ibitero bitandukanye mu bice bitandukanye byo kuri ubu butaka bwa Kongo. Tshisekedi nawe akaba ahangayikishijwe no guhangana n'ibi bitero, ndetse kugira ngo arebe ko akisubiza bimwe mu bice by'ingenzi yagiye abwira abazungu ko afite kugira ngo bamuhe intwaro ndetse n'ibindi, maze ngo nabo amabuye y'agaciro nka rubaya, ariko bikaba byarananiranye. Ibintu ntago byoroshye. Reka twinjire neza ku rupfu rw'uyu mujepe cyangwa se umwe mu barindaga perezida w'igihugu cy'u Burundi wamaze kwicwa aciwe umutwe. Uyu mugabo yiciwe Igitega cyangwa se hariya mu ntara ya Gitega mu mujyi wa Gitega nyine. Ngira ngo murabizi neza ko umujyi wa Gitega ni umwe mu mijyi benshi bemeza neza ko ushobora kuba urutana Bujumbura. Banemeza neza ko umukuru w'igihugu ariho akunze kubarizwa cyane
cyane kurusha kuri hedikota nyine Bujumbura ifatwa nk'aho ari we murwa mukuru w'iki gihugu cy'u Burundi, kandi ibi ngibi bigaragazwa n'inyubako ndetse n'abishoboye barimo abakire ndetse n'abanyepolitiki batuye hano mu Gitega. Aha rero niho uyu mugabo yatiriwe umutwe. Bivugwa neza ko umukuru w'igihugu yendaga gutambuka muri izi nzira, ndetse hakaba bamwe mu basirikare bakomakomeye bagombaga kuba bari ku mihanda bagenda bacunga umutekano mu buryo busa naho buteruye bigize nk'abaturage. Bivugwa neza ko umwe mu bari bari kuneka ndetse bashoboraga kuba afite gahunda yo guhungabanya umukuru w'igihugu ashobora kuba yahawe sinyare ko yegerewe n'umujepe umwe mu barinda umukuru w'igihugu, aho yaje kugenda amukurikirana. Nyuma y'uko imodoka yari itwaye umukuru w'igihugu yamaraga gutambuka, birumvikana abaturage baba ari benshi hafi n'umuhanda, niho uyu mugabo bivugwa neza ko yaje gusangwa mu ikaritsiye neza hafi n'umuhanda yaciwe umutwe. Ibintu benshi cyane bakomeje kwibaza, ese byakozwe nande? Kuri ubu ngubu biravugwa neza ko hari gukekwa bamwe mu basirikare bakomeye b'iki gisirikare cy'u Burundi, ariko nanone ubu nta kimenyetso kiragaragara simusiga. Abandi bakavuga neza ko ari bamwe mu barwanyi ba Red Tabara batangiye kugenda bacengera nyuma y'uko hari abasirikare benshi cyane bamaze kugaragara basohoka muri iki gisirikare cy'u Burundi FDNB bakigira muri izi nyeshyamba. Abandi bati ni mama 23, ariko hakibazwa uko yaba yageze hano Gitega nabyo bikaba inshoberamahanga. Kugeza kuri ubu ngubu iperereza mu gihugu cy'u Burundi rirakomeje, nta gishya ntacyo riragaragaza, ntacyo riremeza nk'uwaba wafashwe cyangwa se ukekwa. Gusa bamwe baragenda bavuga ibyabo bagendeye nuko iyi scenario yagenze. Ubu tuvugana perezida w'igihugu cy'u Burundi we ari kubona imitego myinshi cyane imunyura mu maso, ndetse yakabaye imuhitana, aho benshi bemeza neza ko ari umwe mu bari kuri pressure kugeza kuri ubu ngubu. Ni iki kibaye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma? Mu by'ukuri ikibuga cy'indege kimaze igihe kinini cyane kirenga umwaka gifunzwe kuva 2023 yafata uyu mujyi wa Goma. Ikibuga cy'indege bitewe n'imwe mu mitego yasize ihatezwe ibiturika biremereye cyane byatezwe na Special Force y'abahibu yahiri yarindaga iki kibuga, ndetse n'ingabo z'abacancuro n'abandi bose bari barakoraniye muri ibi bice basize bahateze imitego ikomeye cyane. Ibisa nkaho kwari ukugira ngo mu gihe 23 abasirikare bayo baza kuba bageze ahangaha bize kubaturikana. Ibi kandi ntabwo byabahiriye kuko 23 yabimenye mbere, ariko iki kibuga cy'indege gihita kimera nkaho gifunzwe. Hatangira kuba operasiyo zo gutegura ibiturika byahatezwe, ari nabyo byagiye byangiza iki kibuga, dore ko cyari cyaranamaze kwangirika bitewe n'amakompora yaturukaga mu misozi y'ibirunga ndetse muri iyi nkundura nyine yo kwigarurira uyu mujyi. Ikibuga cyari cyaracitsemo imikuku ikomeye cyane, aho 23 yakomezaga kugenda ihatanira n'izi ngabo. Aha hashise hagaragara ibikoresho bitandukanye byagiye bihangirikira, ndetse n'ikibuga cy'indege itumanaho za radari zikurwaho, ibyaje kugira ingaruka zikomeye cyane kuri iki kibuga cy'indege gisa n'igifunzwe. Ariko abantu benshi batunguwe nuko iyo hari abashyitsi bakomakomeye, yaba abakora mu miryango mpuzamahanga ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu, imiryango ishinzwe amahoro ku isi, bose binjirira kuri kibuga cy'indege maze bagaca amarenga ko 23 yaze kugifungura nkana, ariko ikibuga cy'indege yamaze kugitunganya. James Swane nahayinjiriye, umwe mu badiplomate bakomeye cyane wanabaye ambasaderi. Uyu ni umunyamerika wanabaye ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butaka bwa Kongo. Uyu nguyu yakora muri UN, ubwo aheruka kwinjira ku butaka bwa Kongo yinjiriye ku kibuga cy'indege cya Goma, ndetse pasiporo yiterwamo kashi ya 23. Abantu batinya 23 ibingibi irimo irabikora ibizi, none uribaza ngo bigenze bite? Ubu amakuru agezweho haravuga ko ubu tuvugana bamwe mu bayobozi ba 23 bagaragaye ndetse kuri iki kibuga cy'indege cya Goma, ariko kandi bavugwa ko hatangiye kugaragara abatekinisiye badasanzwe bashinzwe kuba bakora ikimeze nka control, ndetse bakaza kugenda bacekinga niba iki kibuga cy'indege gishobora kwifashishwa mu buryo cyangwa ubundi, niba ibyagombaga byose byaruzuye. Ubu tuvugana rero
M23 abatekinisiye bakimara kwava hahise hihutira kugira bamwe mu bayobozi bayo, gusa benshi bashidikanyaga ku masaha izi ntare za Sarambwe zahagereye, ariko bivugwa neza ko M23 ifite gahunda nyinshi zishobora kuza kubamo no kuronshinga iki kibuga cy'indege mpuzamahanga, maze bakerekana neza ko cyamaze gufungurwa kugeza kuri ubu ngubu. Ibi rero biragaragaza iki? Amakuru avuga neza ko Tshisekedi akomeje kugenda atsindwa icy'umutwe, nyamara iyi Goma izaba umujyi mukuru wa leta ya Kivu nk'uko bamwe bakomeje kugenda babicamo amarenga, kuko bisa nk'aho ibimenyetso byose byamaze kugenda abigaragara. Niki kiri guhama M23 imbaraga muri iyi minsi, mu gihe harimo abayobozi bayo bari kugenda bashyirirwaho ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ntibibace intege ndetse ntibize no kugenda bibahungabanya na gatoya, ahubwo ugakomeza kubona bari gukomeza gushyiraho igisirikare gikomeye. Ngira ngo nko mu minsi 4 gusa ishize M23 yakoze pass out y'abasirikare barenga 9,000 bashya bagiye kujoininga icyama bamaze igihe kinini cyane ku masomo ya gisirikare. Ibi nabyo byateje ikibazo gikomeye cyane, muribuka ko M23 kandi imaze ukwezi gusa ishizeho imishahara idahinduka y'abasirikare bayo. Ibi nabyo bikaza kugaragaza neza ko hari n'igipolisi nk'uko byagiye bigaragara. Ibi byose bikemeza neza ko M23 iri mu ngamba ndetse kuyihagarika bizagorana, bisa nkaho binagoye kugeza kuri ubu ngubu. Mu by'ukuri ni iki kigezweho ko hakomeje kugenda hagaragara ibintu byinshi cyane. Kwigire muri Kivu y'Amajyepfo, ubu tuvugana M23 irimo irakombata ikubita itababariye abasirikare b'igisirikare cya leta ya Burundi ndetse na za Wazalendo ziri mu bice bitandukanye. Uyu mujyi wa Uvira kugira ngo ugeremo ugomba kunyuramo imisozi itandukanye yitegeye uyu mujyi. M23 yongeye kusubiramo ndetse isa naho n'ibice bya Plaine d'Oruzizi intare zamaze kuhagera. Abazungu barindaga umujyi wa Uvira mu bijyanye n'ikirere basa n'abamaze guhungabana, benshi basubiye inyuma. Niyo mpamvu imisozi ya Kabunambo ndetse n'imisozi ya Mitambubu intare za Sarambwe zirimo zirayogagira nta kwikanga ibitero by'ikirere. Abasirikare benshi cyane b'ingabo za leta ya Kongo batangiye kugenda basubira inyuma, ndetse na Wazalendo zari kwifashishwa muri ibi bice byaze kurangira zirukansa amasigamana. M23 ikibona bamaze guhindukira bashaka gusubira inyuma, yahise yadivansinga ndetse ikoresha abasirikare bayo bari muri iki kibaya batangira kugenda. Ariko kandi uko bagendaga ni nako abari mu misozi hakurya bagendaga barasana n'abari ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo bageragezaga gufasha cyangwa se guha ramforo aba basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi ndetse na Wazalendo bari bishoye muri iki gitero ngo cyo kwimura M23 muri ibi bice. Inkuru yagaragaje neza ko M23 mu kubirukankana yabarengeje imisozi n'imisozi, biza kurangira ibarengeje za Sange. Mu mirwano yafashe umwanya munini cyane ndetse na za Kabunambo, aho M23 yahise ishinga ibirindiro biremereye cyane ndetse inahashyira zimwe mu ntwaro igomba kujya yifashisha. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo mu gutakaza aka gace bababajwe cyane n'abasirikare bahatakarije, nubwo bivuga neza ko hari n'abasirikare bake M23 bahaguye. Ugereranyije umubare bavuga neza ko batarenze 3, kandi abangaba nabo inkuru zivuga neza ko ari 2 bahise bahagwa, undi umwe yaguye mu bitaro. Ni inkuru zivuga neza ko ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo bahaguye barenga 63 nk'uko bigenda bigaragazwa, ndetse Wazalendo bo ni benshi bitewe nuko bari bamaze gushwiragira mu bice bitandukanye. Kumenya abahaguye ndetse n'abahagira ibibazo bisa naho bigoye. Amakuru kandi arakomeza kugenda agaragaza byinshi cyane mu bisa nkaho ari akavuyo kadasanzwe k'Abawazalendo bahungaga iyi mirwano bamaze kugera mu bice abaturage baherereyemo, bisa nkaho bitaboroheye kugeza kuri ubu ngubu. Abawazalendo bari guhabwa induru n'abaturage ndetse bakaba bahabwa ikimeze nk'akato bitewe nuko bagerageza kwigira beza kugira ngo abaturage babe babahisha, nyamara abaturage bazi neza kwizi Wazalendo nta keza kaba uretse kubasahura no kubarasa. Bisa nkaho rero babaye nk'ibivume muri ibi bice. Igisirikare cya M23 kikimara gushinga izi ntwaro Kabunambo, bisa nkaho byabaye ibintu byo kubafasha cyane, kuko ingabo za leta ya Kongo ndetse n'ibindi bice ingabo za leta ya Kongo n'abarundi bakontorora M23 ibyitegeye, bisa nkaho bizajya bibagura kongera kugaba ibitero kuri M23 by'umwihariko muri iki kibaya cya Rusizi nk'uko amakuru agenda abigaragaza.
M23 ibirindiro bishya Kabunambo bisa nkaho bigiye kuyifasha ndetse no gukomeza gukora ibikorwa byo gusubira muri umujyi wa Uvira. Ubundi benshi bavuga neza ko aha Kabunambo ahitwa ku Kiliziya ndetse no ku bindi bice bitandukanye ndetse na za Kiriba. M23 isa naho yamaze kuhafata uretse ko hatabura abawazarendo bagiye basigara nzira bakomeza kugenda barasa mu kirere ndetse bumvikana amasasu, ariko bisa nkaho atari amasasu atemereye cyane. M23 nayo yongeye gusheringa muri iyi misozi abazarendo bahungiyemo, bongera gushwiragira nk'uko amakuru abivuga. Umusozi wa Kabunambo benshi bavuga neza ko ari umwe mu misozi ifitiye akamaro gakomeye cyane uwaba hafite, bitewe n'uko uhafite abakontorora ibice bya Sange, Kiriba ndetse n'ahandi. Ibi rero M23 yamaze kubigeraho nyuma yo guhangana n'izi ngabo mu mirwano ikomeye cyane yaje gutuma igisirikare cya leta ya Kongo gishwiragira. Benshi mu barwanyi bizi ngabo za leta ya Kongo kandi bari kugerageza kwiregurupa, nubwo bisa naho bigoye bitewe n'uko guhuriza muri iyi misozi byamaze kubagora. Wazarendo zo n'ubu zirakirukanka muri ibi bibaya ndetse n'imisozi, aho bisa nkaho zitazongera kuba zatekereza kugaruka muri ibi bice, bitewe n'uko amakuru avuga neza ko ibi bice byabagoye cyane bitewe n'uko baje kurwana maze bakaza guhura n'uruva gusenya rwa ramforo ya M23 yarasaga iturutse mu misozi, maze amasasa akaza kujya anyura hejuru y'ikibaya akabasanga aho bari guturuka bataka. Ibyatumye M23 yari iri mu kibaya ihita badivansingana bagahita bahindukira bagafata umwanzuro wo kwirukanka basubira inyuma. Ibi rero ni ibintu byagaragaje neza ko uburyo buri strategique M23 iri gukoresha bwamaze gucanga ndetse munacanganyukisha aba bahanganye ku rugamba. Bisa nkaho iyi misozi M23 yagifashe bitayigoye cyane, ndetse igisirikare cya leta ya Kongo kikaba kigiye no kurwana nuko cyagerageza kongera kubakura muri iyi misozi, nubwo bisa naho bigoye. Impamvu M23 ifite zituma itava mu birindiro byayo nuko ikomeza kugenda ifata ibice biri strategique, ku buryo ibifata ibice by'umwihariko byiganjemo ibiri hejuru cyane, ndetse n'imisozi yitegeye umujyi wa Uvira ndetse n'imisozi ikora kuri uyu mujyi wa Uvira udashobora kuza kubakuramo. Kabone nubwo wakoresha indege ziba zifite riske zo guhanurwa hakoreshejwe amaroketi atanaremereye cyane, bitewe n'uko izi ntare za Sarambwe ziba ziri hejuru muri iyi misozi, aho zamaze gushyira ibirindiro biremereye cyane. Agahinda ni kose ku ngabo z'abarundi zikomeje kugenda zipfa umusubirizo zitageze ku nzozi zazo, nk'uko amakuru akomeza kugenda abigaragaza. N'amakuru atugeraho rero aturuka neza mu madefense atandukanye y'ingabo za AFC M23 Murare ni yose, ndetse abasore basa naho bari kubyina intsinzi nyuma y'uko izi ngabo z'u Burundi zari zarabazengereje zambukira mu mipaka ya Panya cyangwa se shortcut, aho banyuraga ntibaze kunyura mu mujyi wa Uvira, ahubwo bakaza kuzenguruka inyuma kugira ngo M23 baze kwitesha umutwe, bayituruka inyuma bayirase, ndetse n'abaturutse imbere batangire kwa divansinga maze base n'abayishyize mu ruziga. Ibi ntabwo byigeze bibahira, ibi kandi byabagoye cyane kuko baje gutungurwa ku buryo bukomeye cyane. Aba basoda b'u Burundi biza kurangira batakaje abasirikare benshi cyane, ndetse n'imivuno yabo n'uburyo bakoreshaga bwamaze kuvumburwa. Ni amakuru agaragaza byinshi cyane mu bimenyetso bivuga neza ko aba basirikare b'u Burundi kandi atari ubwa mbere bari banyuze muri bice, ariko kongera kuhashakira inzira bisa naho bizagorana, bitewe n'uko AFC M23 yo yamaze kugenda ibereka neza ko yamaze kuba tayari mu bice byose. Nanone reka twisubirire ahitwa Bijombo muri grupoma ya Bijombo. Ibi ni ibiki byahabaye. M23 yongeye kwihanangiriza icyitwa Wazarendo. Aba Wazarendo benshi cyane bari bafashe umwanzuro wo kwa divansinga bakaza mu bice M23 kontorora, ndetse bari bafite n'intwaro nk'uko bigaragara zisa naho ziremereye, ndetse izi ntwaro bavuga neza ko arizo zabongoje. Bigira inama yo kugaba igitero ku birindiro bya M23 baturutse hano muri grupoma ya Bijombo. Aba ibyabayeho babaye nk'abakwiswe n'inkuba neza. Inkuru itugira hiravuga neza ko abo Wazarendo bacucumwe ku buryo bukomeye cyane. M23 isa n'iyari bafitiye inzika kuko baje basheringa ndetse barasa ku buryo bukomeye cyane urufaya rw'amasasu mu birindiro bya M23. Aba Wazarendo bari bafite imbunda ziremereye nk'uko bigaragara, ndetse benshi bavuga neza ko iki ari kimwe mu bitero bikomeye cyane Wazarendo yari yakoze, ndetse igikoranye imbaraga z'umurengera. M23 nayo mu kwihagararaho yafashe imbunda ziremereye cyane zo mu bwoko bwa BM isheringa aba Wazarendo, dore ko bari bamaze kurenga umurongo utukura, bamaze kwinjira mu defense za M23. Ahangaha rero aba Wazarendo bapfuye ntabwo turamenya umubare wabo, gusa imirwano na n'ubu iracyakomeje, haracyumvikana ibiturika biremereye cyane, ndetse iyi Bijombo kandi ikomeje kuberamo ibitendo bikomeye cyane. Mbibutsa neza ko ari naho hiciwe umwe mu basirikare bakomeye cyane
y'igisirikare cya leta ya Kongo umusibejo ubwo M23 yakoraga operasiyo ikomeye cyane maze n'umusirikare wangura ukomeye cyane akaza kuhagwa. Bijombo M23 isa n'iyamaze kuhametiriza ku buryo budasanzwe. Abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda bahura n'uruva gusenya ndetse n'ababafasha kuko biri kugenda bigaragara mu magurupoma ndetse n'amateritwari atandukanye. Reka twigire Iminembwe. Iminembwe hakomeje kuvugwa ibitero bitandukanye, nyamara bisa nkaho Iminembwe hazarimburwa, nyamara bisa nkaho M23 itaza kuba muri ibice. Iminembwe ndetse n'ibice bya Mikenke bibarizwamo abanyamurenge, aha hose haba haramaze kurimburwa nk'uko byari byapanzwe. Ubundi bivugwa neza ko hariya mwabira bice hari harapanzwe kuzagirwa training wing cyangwa se aho abasirikare bitoreza abasirikare, kandi bikavugwa neza ko ari ingabo ngo z'uwitwa Kayumba Nyamwasa wari waramaze kunoza umugambi na Kisekedi ko azahagira aho ingabo ze zitoreza ndetse akahagira na hedikota amadefense akomeye cyane ngo maze akabarizo abariho bazahagurukira bajya gutera igihugu cy'u Rwanda. Ibi rero M23 ndetse na Twirwaneho ikomeza kugenda irwana kuri gakondo yabo, bisa nkaho bakomeje kugenda bahahagarara ndetse bakaburizamo ibitero bitandukanye. Umunsi ku munsi izi ngabo zihangana n'ibitero bitandukanye biturutse mu bice bitandukanye nk'uko amakuru abigaragaza, ariko kandi benshi bakavuga neza ko M23 itaza kuhaba ngo ifashe aba basirikare batwirwaneho. Biba bisa nkaho barangiye neza kuko ntibari bafite ubushobozi bwo guhangana n'iki gisirikare cya leta kiba gifite ibikoresho karabutaka. Inka zabo zari ziri muri ibice, ndavuga abaturage bo mu ibi bice, inyinshi zagiye ziraswa ndetse dore ko na drone yagiye igaragara irasa mu nka z'abaturage. Abaturage kandi bakavuga neza ko wazarendo zagiye zibiba inka ndetse zikajya kuzirya. Ibyo benshi cyane bavuga neza ko ibi ngibi byagiye bituma abanyamurenge ndetse n'abandi bagaragaza ko bari gukorerwa ihonyabwoko ndetse n'iyicwa rubozo. Ibi kandi bigakorwa n'igisirikare cya leta. Ibyo benshi cyane bagiye barenza ingohe, nyamara imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu isa n'iyamaze guhaguruka ndetse isa n'iyamaze kugenda ishyiriraho sanctions Kisekedi ndetse n'ingabo ze, nuko bitarajya hanze. Imyanzuro ikomeye cyane y'ibyavuye mu biganiro by'amahoro byabereye mu Busuwisi, benshi bakomeje kugenda bayinuganuga, ariko bavuga neza ko Kisekedi nta mahirwe yigeze ayigiriramo na makeya, ahubwo M23 ariyo yagiye ihabwa agaciro. Ndetse nyuma y'uko Kisekedi yari yagiye agerageza kugenda ashobeka abeshya amahanga ayabwira ukuntu M23 yamaze abaturage, nyamara bisa nkaho aba bashinzwe amahoro ndetse n'indi miryango yagiye yikorera supervision ndetse na controle kugira ngo aze kureba niba koko ibyo Kisekedi avuga ari ukuri. Nyamara baje gusanga Kisekedi abeshya ndetse ari umunyamanyanga, ibyatumye mu masezerano y'amahoro Kisekedi atarahawe agaciro cyane ndetse bisa nkaho yafashwe nk'umunyabyaha. M23 wamaze gushyiraho ingamba twakita ingamba zikomeye cyane z'ubwirinzi, ariko kandi inongera ibijyanye n'ibikoresho karahabutaka mu bijyanye n'urugamba, aho benshi bemeza neza ko M23 igomba kwadivansiga katikati Kinshasa nk'uko byatangajwe n'umugaba mukuru w'izi ngabo General Sultani Makenga, ndetse akabyemeza inshuro irenze imwe mu ruhame, avuga neza ko gahunda bafite ari ugukuraho leta y'abaginga ndetse bamaze kwidekarara nk'aho ari leta. M23 ikaba yaramaze gushyiriraho n'abasirikare bayo umushahara, ndetse bisa nkaho ibintu byahinduye isura, igisirikare cyabaye professional, ibintu bidasubirwaho. Ubu tuvugana rero benshi mu basirikare b'igisirikare cya AFC M23 bongeye gushimishwa nuko bongeye kubona andi maboko akomeye cyane mu ntwaro. Bivugwa neza ko zamaze kugurwa ndetse intwaro zamaze kugezwa ku kibuga cy'imirwano, aho benshi bemeza neza ko iki gisirikare cya M23 cyazanye intwaro ndetse benshi bazibonye ku kibuga cy'indege cya Goma, ariko ntibaremeza uko zaje ndetse niba ari amakajugujugu angahe yazizanye. Ibi byose nibyo tugitohoza, gusa abenshi bavuga neza ko intwaro bazibonye ziri kwegerezwa ahabitse izindi, ndetse zimwe zisohoka mu kibuga hajya zijya ahari stoke, ububiko bukomeye cyane bw'igisirikare cya M23. Baravuga neza ko ari intwaro ziganjemo ibitanka by'intambara ndetse biremereye cyane, amasasu, amadrones n'ibindi bikoresho bya gisirikare bikomeye cyane bikoresha abasirikare bakenera, birimo amabote ndetse n'ibindi n'amakote na night vision. Ibi bikoresho bakoresha bagenda nijoro. Ibi byose M23 yaje gupakurura. Benshi bemeza neza ko ari ikikango gikomeye cyane kuri leta ya Kinshasa. Ubu tuvugana bamaze kuvuga neza ko iki gisirikare
w'igisirikare cya M23 uyu Joseph Kabila ari wamaze kukimeneramo stoke nini cyane nyuma y'uko uyu mugabo yamaze kujoyininga ndetse akaba yibereye Goma. Benshi bakaba bemeza neza ko uyu mugabo wategetse igihugu cya Kongo igihe kinini cyane ndetse Tshisekedi akaza kumusimbura asa naho afite gahunda zikomeye cyane atitaye ku bihano yafatiwe na leta zunze ubumwe za Amerika. Bisa nkaho nta nicyo bimubwiye, akomeje kugenda agaragaza neza ko afite umuhate wo kugaragaza uruhare rwe mu kugarura amahoro ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana M23 yakomeje kugenda igaragaza urwego rudasanzwe mu bijyanye no kuba iri kwiyubaka. Benshi bemeza neza ko leta y'abaginga nk'uko Generali Sultan Makenga yagiye abivuga ishobora kuba agahuru kayo katangiye gushya neza bitewe n'uko M23 yamaze ku upgradinga ibikoresho ndetse yazanye ibindi bishya. Ibintu ntago byoroshye ku butaka bw'u Burundi. Ibijyanye no kohereza abasirikare ku butaka bwa Kongo byo bikomeje guteza intugunda ndetse no kurebana ingwe muri iki gisirikare. Benshi baremeza neza ko abasirikare benshi cyane b'igisirikare cy'u Burundi boherezwaga ku butaka bwa Kongo bisa naho bigizwemo uruhare na perezida, gusa bisa nkaho byasubiwemo aba basirikare barajya baza kuri ubu butaka ariko habanje gusinywa ndetse bikemezwa kugeza kubabarizwa muri unity yabo ndetse n'aba partuni komanda bose. No kuvuga ngo umusirikare wese uzajya yoherezwa ku butaka bwa Kongo abamukuriye nibura bagera ku nzego 3 bazajya babanze kubisinyira bitandukanye nuko byari bimeze. Perezida w'iki gihugu afata abashaka ndetse agahitamo batayo ihitamo abasirikare umubare bitewe n'ushakwa ku rugamba bakaza kuri ubutaka bwa Kongo. Ibi rero biraza kugenda byerekana urundi rwego ibintu byamaze kujyaho ku butaka bw'u Burundi. Nubwo perezida w'iki gihugu cy'u Burundi yakomeje kugenda bihakana avuga neza ko gihe baba bafite urwango ndetse ngo bafite n'ubugome bagomba gukorera abanyamurenge ngo bakabaye bahera ku banyamurenge bari hariya i Bujumbura ndetse no ku butaka bw'u Burundi ngo kuko ni benshi. Uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi nyiri cyubahiro General Evariste Ndayishimiye yashimangiye neza ko nta bugome ndetse n'ubwicanyi ingabo ze ziri kugirira abanyamurenge, ngo yaba bashaka kubica bahera ku bari ku butaka bw'u Burundi ngo ntibakigora bajya hakurya. Nyamara ibimenyetso bigaragaza neza ko hari misiyo yo kubatsemba bakabamara biriya bice batuyemo hariya za Minembwe hagakirwa baragisi y'ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za Kongo zikorana n'umutwe wa P5 nk'uko byagiye bitangazwa. Ibi kandi byongeye gushimangirwa n'ibitero bikomeye cyane abanyamurenge bamaze iminsi bagabwaho, ariko kandi ubu kuza kwicwa kw'aba baturage bagera kuri 3 benshi bashinja ko ari abarundi babigizemo uruhare rukomeye cyane. Aba baturage ndetse amakuru avuga neza ko ibyatumye bicwa ari uko hatungiwe agatoki n'abasirikare bivugwa neza ko ari abo mu mutwe wa Wazalendo, izi nyeshyamba ndetse benshi bafata nkaho ari bamwe mu baturage bigometse bagahabwa intwaro kugira ngo bakomeze kugenda bakora ibikorwa by'ubusahuzi. Bivugwa neza ko aba baturage bashinjwe kuba ngo bashobora kuba ari ibyitso bya M23 bahise bafatwa ubwo bari bari mu isoko nk'abandi. Ibintu benshi bavuga neza ko ari ubugome ndengakamere uko bashimuswe. Ubu tuvugana amakuru avuga neza ko hatangiye ikimeze nkaho ari ukugerageza kwihorera gukomeye cyane ndetse guteye ubwoba ku ngabo zatwirwanaho ndetse na M23 bari gukorana kugeza kuri ubu. Birumvikana bagomba kuza gufatikanya aba baturage. Urupfu rwabo rwababaje benshi kugeza kuri ubu, bamwe bashimangira neza ko ari rumwe mu rupfu rubi abaturage bishwe baboroga nyuma yo gukorerwa iyicarubozo, bacunaguzwa, batemaguwe, bacanyweho, baratwikwa. Iyi nkuru kuyivuga bisa naho biteye agahinda ndetse ni ibintu bibi cyane. Kuri ubu rero imiryango ishinzwe amahoro ndetse n'imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu iremeza iki? Ko amwe mu mashusho yafashwe ndetse n'amafoto yemeza ndetse anagaragaza impuzankano zimwe z'abasirikare b'abarundi bahagarikiye iki gikorwa ndetse n'abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo. Ibi nibyo ngira ngo nkubwire igiteganywa ndetse n'igishobora kuza kuba nk'igihano gikomeye cyane kuri izi ngabo z'Uburundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo muri rusange. Bamwe barashimangira neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri aricyo cyakabaye kiryozwa ibi, kuko nicyo cyaje gufashwa ndetse no gutanga no kuba cyahabwa umusada. Ariko nanone harashimangirwa ko ingabo z'u Burundi zakabaye nazo ziba
mu ba mbere bagomba gufatirwa ibihano, ndetse FDN iki gisoda cy'u Burundi cyose muri rusange kigashyirirwaho sanctions ndetse bitewe no guhungabanya uburenganzira bw'ikiremwa muntu, iyicarubozo ndetse n'ibikorwa bisa naho ari iby'intambara batangije ku baturage b'abasivile, ndetse nk'uko byagiye binemezwa. Benshi barashimangira neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyo cyakabaye cyaranahanwe mbere bitewe n'ibikorwa bitandukanye byagiye bikorwa n'izi ngabo, ndetse ibikorwa birimo gukoresha imirimo y'agahato ndetse n'ibyaha birimo kuba basambanya ku gahato abaturage, kubasahura ibyabo, kubica n'ibindi bitandukanye. Byose M23 yagiye imera nk'ibyerekanye mu maripoti yagiye itanga mu rwego rwo kwerekana neza ko izi ngabo za Tshisekedi ari bamwe mu batifuza ko aba baturage babaho. Nyamara imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu yakomeze kwegeranya ibimenyetso iza gusanga uku ni ukuri kwambaye ubusa. Ibyo benshi bavuga neza ko Tshisekedi ubu ngubu asa naho nawe yicariye intebe ishyushye, kuko ashobora kuza gushyirirwaho ibihano, ingabo ze zikaba zitakemerwa kongera kugura izindi ntwaro, ndetse cyangwa se hakaza gushyirwaho ubundi buryo bushya bwo kunyuza akanyafu kuri izi ngabo za leta ya Kongo zikomeje kugirira nabi abaturage. Nk'uko bigaragara, ingabo z'abarundi zishobora kuza kwisanga kandi zageze mu bindi bice nanone zikaza kugwa muri ambushi za M23, uretse abafashe umwanzuro wo kumanika intwaro bakihama M23. Amakuru aremeza neza ko ubu tuvugana iki gisoda cy'u Burundi cyo kidashoboye guhangana ku rwego M23 na twirwanaho bari gukoreshamo ibi bimodoka by'intambara, imbunda nini, kandi bakadivansinga n'umuvuduko udasanzwe. Ibi bikaza gushyira igitutu ku ngabo z'abarundi bakirukanka mu by'ukuri batabashe no guhangana nk'uko byari bisanzwe. Ubusanzwe kuri mirongo y'imbere ku rugamba abarundi nibo bafatwa nk'aho aribo bajya bagerageza guhangana ndetse bagakora buri kimwe cyose kuri uru rugamba, ariko nabo ntabwo byabagendekeye neza. Nyuma yo gutereranwa bakaza gusigara urugamba aribo baruhetse, mu gihe ingabo za leta ya Kongo zo zisa naho zamaze gutererana bagenzi bazo. Nk'uko bigaragara, abasirikare b'igisirikare cya FARDC na Wazalendo mu by'ukuri basa naho uru rugamba barurambiwe cyangwa se barutsinzwe mu buryo buri filozofike, ndetse no mu mitwe yabo bakumva neza ko nta gishya bashobora gukora. Ibyo bituma batakigaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ubusanzwe bifite ibirindiro mu bice byabo, bivugwa neza ko isaha n'isaha nabyo bishobora kuza kugabwaho ibitero, ariko mu by'ukuri basa naho urugamba barukuyeho umutima. Abarundi bagihanyanyaza nibo bakomeje gukorerwa umusaraba w'uru rugamba, nabo bikomeje kugenda bibagwa nabi cyane. Ubu tuvugana kwirukanka bagata urugamba biraza gufatwa nk'iki? Ibi nibyo dutegereje kumva leta ya Kinshasa ndetse na leta y'u Burundi Bujumbura icyo baza kubivugaho, kugira ngo tuze kumenya ndetse ibihano bishobora kuza guhabwa abasirikare nk'uko amakuru abitangaza. Gusa bamwe bafashwe, abandi baguye mu masasu birukanka nk'uko amakuru abitangaza. Twirwaneho izi ngabo za MRDP za hariya mu Minembwe ndetse hariya nyine mu bice bitandukanye by'abanyamurenge zacanye umuriro zifatikanyije na M23 kugeza ubwo umurundi aba badede baje gufata umwanzuro wo gukiza amagara nk'uko amakuru abigaragaza. Kugeza kuri ubu rero haravugwa ibice M23 yamaze kugenda yadivansingamo nk'uko amakuru abigaragaza. Ni ibice byinshi cyane, ariko benshi barashimangira ko Karehe ariho imitutu y'imbunda za M23 yamaze kugenda yerekezwa nk'uko bamwe bakomeza kugenda babivuga, ariko nanone hagashimangira amakuru avuga neza ko uyu mujyi wa Uvira uri mu mipango ya M23 nanone kuri iyi nshuro. Ibyo benshi badashidikanya neza ko uyu mujyi ushobora gufatwa, kandi nanoneho ukaba wafatwa ku buryo bworoshye, kuko izi ngabo zabanje kunanizwa mu gihe M23 yo ifite imbaraga na twirwanaho wagira ngo nibwo bagitangira urugamba. Benshi bakibaza ibanga riri gukoreshwa, ese ni abasirikare bari guhinduranwa hakaza abafite amaraso mashya, cyangwa se hari gukoreshwa izindi mbaraga? Gusa benshi barashimangira neza ko icyo M23 irwanira ni ikintu kiha motivasiyo kugeza ubwo ibishobora kurwana n'iminsi 7 itaruhuka, maze abasirikare baba bamaze kunanirwa akaba ariho bajya batsindirwa. Kuri ubu igisirikare cya leta ya Kongo cyo kiri kugorwa nuko yaba
ibikoresho bikoreshwa mu kirere ndetse byakomezaga kugenda bibaha imbaraga zo kuba bahangana. Bisa naho ibi bikoresho bitagikoreshwa ndetse hakaba haragaragaye icyuho gikomeye cyane nyuma y'uko M23 yahanuye indege nyinshi cyane, amadrones yarashize hafi ya yose. Igisirikare cya Kongo kiri kwibanda kurwana ku butaka n'ibyari bisigaye ku kibuga cy'indege cya Kisangani International Airport. Ubu tuvugana hamaze kugabwa ibitero byinshi, izi drone zarangijwe. Ubu rero hariho gukombana ku butaka nta urusha undi ibijyanye n'ikirere, bimwe Tshisekedi n'ingabo ze bakoreshaga. Ni nayo mpamvu benshi bavuga neza ko M23 ariyo mpamvu iri gutsinda muri ibi bice nk'uko amakuru abigaragaza. Gusa M23 kugira ngo ibashe guhangana yabashe kwifashisha drone yo mu bwoko bwa kamikazi, aho yarasaga amabombe kuri izi ngabo z'u Burundi kugira ngo ndetse zize kugenda zishwiragira. Byarangiye kuko binakunze ziratatana, bake bari mu ndake nibo bagumyemo, biza kurangira nabo batangiye kurasana na M23. Nuko izi ntwaro bazisiga gutyo, M23 irazipakira mu rwego rwo kwirinda ko hashobora kuza kubamo ibiturika bishobora kubaturikana. Ibyasigaye nabyo byarashwemo amasasu menshi cyane, birashya birakongoka. Ubu tuvugana n'agahinda ku ngabo z'u Burundi zongeye gutungurwa cyane. Benshi bari kwibaza uko uru rugamba ruzakomeza kugenda, uko uru rugamba ruzarangira mu gihe intambara yamaze gusa naho ihengamira ku ruhande rumwe. Igisirikare cy'u Burundi kandi cyagaragaje neza ko abasirikare babo kuri imirongo y'imbere ku rugamba basa naho batari kwitwara neza, ariko kandi hakavugwa amakuru ko harimo bamwe mu basirikare bakomeza kugenda bagambanira izi ngabo z'u Burundi nk'uko amakuru agenda bigaragaza. Ubu tuvugana rero hakomeje kuba havugwa inkuru zitari nziza mu gisoda cy'u Burundi mu gihe M23 yo ikomeje kwa divansinga, ikomeje kugenda ikora ibitendo karahabutaka. Nanone ndakubwira neza ko ahitwa za Karehe M23 iri bubi FDLR ikomeje kugenda ihakubitirwa ku buryo bwo rwego rwo hejuru. Benshi mu barwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje gutsindwa ariko bihagararaho cyane, kuko bisa naho M23 iri kubakubitira kubababaza. Niki kiri gutuma M23 isa naho ibice bikikije umujyi wa Uvira yamaze kugenda ibyigarurira, ariko ikaba itarafata umwanzuro wo kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira mu buryo buri officiel ngo haze kumvikana itangazo ko uyu mujyi wabashije kubohorwa. Ibi byose biri kugenda bigarukwaho, bisa naho n'ubundi ingabo z'u Burundi ziri muri uyu mujyi, kubera ko nta gitangira uyu mujyi ufite M23 yamaze gusubira mu bice yari yararekuye byari bikikije uyu mujyi. Uyu mujyi urakontororwa n'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo na Wazalendo, ariko kandi inkengero zawo ndetse n'ibice by'ingenzi ushobora kwifashisha mu by'urugamba birakontororwa n'igisirikare cya M23. Ibikomeje gusa naho bibera incoberamahanga. Abasirikare benshi cyane mu gisirikare cy'u Burundi bavuga neza ku isaha M23 yatangira gusheringa, bisa nkaho nabo bazahita bafata ibikoresho byabo bakarekura uyu mujyi nta mirwano ikakaye ihabaye, nubwo bafite intwaro ziremereye cyane muri uyu mujyi. Kwibutsa neza ko muri uyu mujyi wa Uvira hari intwaro nini cyane z'abarundi ndetse harimo n'izirasa kure, ariko zidashobora kugira icyo zitanga mu gihe abasirikare ba M23 n'ubundi basa naho bari hejuru neza y'uyu mujyi nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ibintu ntago byoroshye na gatoya kuri ubu ngubu. Andi makuru akomeza kugenda asohoka na makuru avuga neza ko M23 hari abasirikare bayo bongeye kugaragara mu bice bya Plaine d'Or zibasa naho bari kwestara bimwe mu bikoresho birinda ikirere. Benshi bakibaza batese M23 igiye kuba yakongera gushyiraho ubwirinzi bw'ikirere yari yarashyize muri ibi bice bya Plaine d'Or zizi ibyari byaraguye abasirikare b'abarundi kuba bahakuramo M23, dore ko iki gihe banakoreshaga n'intwaro ziremereye zirimo drones ndetse n'ibindi bitero byo mu kirere, bikaza kurangira bibaye imfabusa, aho ubwirinzi bw'ikirere bwari muri Plaine d'Or zizi bwabaga ndetse bunetarariza ibitero bikomeye cyane.